dobrodošli u prvi podcast Besida. Oni koji ne znaju što znači besida na staro dalmatinski riječ, pa evo danas ćemo baciti neku besidu, možda je pametno, možda ne, sa našim prvim gostom Mihoilom Topićem Mihom, inače poznavatelj nogometnih prilika i neprilika. Pa dobro došao Miho i hvala što si nam došao. Hvala na pozivu i drago mi da sam prvi gost, jer ima težinu biti prvi negdje, znaš. Tražili smo teške goste. Najteže. Koji će nam pomoći u našem podcastu i pala je loptica na tebe. Kažem, čast mi. Eto, nama još veća čast. Pa ništa, ja bi krenuo sa tvojim nekakvim počecima. Kako si krenuo u ove vode? Znam da si krenuo na studij socijalni rad, gdje nema neke poveznice sa ovim današnjom tvojom karijerom. Ja sam nakon gimnazije otišao u Zagreb na studij socijalni rad i znaš šta bi mogla biti najveća poveznica? Jer je to faks koji te obrazuje nekako za rad s ljudima. Ja sam tamo imao kao 4 grupe predmeta. Imaš pravne predmete, ekonomske, imaš stručne, to psihologija, sociologija i to. I onda kad uzmeš te neke stvari koje si naučio tamo, to itekako primjenjivo je na balu. I u radu i u pisanju. Tako da ja sam negdje tamo nakon 3. godine shvatio, kad sam odradio te neke prakse, shvatio da to nije baš onako kako sam zamislio da nije za tebe. I da se to meni baš i ne radi, jer bio sam ti 9 mjeseci na praksi. Top je bilo stvar, bio sam na psihijatriji radio. Idealno. Znači da mi to neko ponudio, bez zajebance, mi to neko ponudio, ja bi to potpisao odmah. Bio sam u zatvoru mjesec dana, ali onda ti na psihijatriji, imaš ti neku empatiju prema ljudima i sve, ali manje više ti radiš već sa onima koji su blizu izlaska, manje više radiš sa ovisnicima. I oni ili znaju, tipa alkoholičari, kocka, droga, ili znaju da su zajebli, ili ih nije briga. Da. I u svakom slučaju show ti je, to su zanimljivi ljudi. Ali onda ti dođe rad u socijalnoj skrbi, baš u sustavu, rad u centrima, izlasci na teren i to je katastrofa. To je znači svaki dan, 8 sati, nezamislivih tuđih životnih problema. Ja znam svoje kolegice, neke s kojima sam ostao dobar nakon faksa, rijetko kod njih je danas fizički zdrav. Znaš, svaki ima problem sa šećerom, sa tlakom, sa štitnjačom. Ti taj stres moraš inhibirati u sebi, jednostavno to je toliko životnih problema. Nekako mi je sreća da sam dosta rano odlučio da ja se time ne mogu baviti, ne želim, ne mogu fizički. I onda sam shvatio onoga šta me veselilo, a to je balon. To je balon, znači ti si novinar, analitičar, sportski novinar. Sportski novinar, analitičar. Ja sam krenio iz analitike zapravo. Ja sam tamo 2012 još na faksu, još dok nisam odlučio da neću. Tražio sam, imao sam vremena, mogao sam neki studentski posao naći i zaposlio sam se u jednoj hrvatskoj firmi koja se bavi analitikom. Mi smo tada radili za Bundesligu, radili smo za Spire Academy u Kataru. Radili smo za neke hrvatske klubove, od RNK Splita, Slaven Belupa, za Maribor smo radili. Znači, ima se neke klijente, njima je trebalo ljudi, ja sam se prijavio na posao i tu je nekakav moj prvi realni dodir s tom analitikom. Ta firma je radila neko vrijeme dok nije počela gubit klijente, jer su se pojavili drugi servisi koji su to mogli iznijeti. Tako da, u međuvremenu je meni dosadilo raditi to, ja sam se uhvatio nekih drugih poslova, radio sam za sličan posao samo za austrijsku firmu, nisam ja bio kao nekakav konzultant za Hrvatsku. To me nešto poznate, si možda pratio Pavičića u Rijeci za njih nešto? Ne Pavičića, nego Puljića, brata mog napaćenog. 42 utakmice Jakova Puljića sam pogleda i izanalizirao. Kako izgleda jedan dan analitičara, radni dan? Sad to kad kažeš analitičar, to je baš široko polje. Ti imaš analitičari koji rade u klubovima. I oni dođu na posao, popiju kavu s trenerom, odrade nekakav sastanak, nešto dogovore
i onda nakon toga rade šta im se kaže. Imaš analitičare podatkovne koji rade, oni skeniraju lige, igrače, radamo reći nekakav scouting ili obrađuju podatke s treninga, s utakmica. A imaš i ovo što sam ja radio, to ti je zapravo ti si nekakva vrsta konzultanta. To je vrijeme prije, evo sad već 15 godina. To je vrijeme u kojem klubovi, čak i ovi najbogatiji, nisu imali svoj analitički odjel. Jer jedno vrijeme ti je bilo najdeficitaraniji posao u nogometu, ti je bio neko ko zna programirati i zna nogomet. Znači, prije jedno 20 godina ili 30, ovi ferovci, ovi što su s nama tamo u backstage-u, oni su bili totalno izolirani od baluna. Ti sam imao taj profil nekog štrebera, gika, koji je jako rijetko mogao nešto o balunu, onda se imao ljude u balunu koji jednostavno nisu znali što ovi mogu. I ti od tih 15, jedno 10 godina nisi imao ljude koji su to mogli raditi. To su bili izolirani slučajevi poput te firme za koju sam radio. To je firma koji dođe nekakav klub koji ima između 10 i recimo 100 milijuna eura budžeta, kako je većina u Europi tada bila, i ti njima daš nekakvu mjesečnu članarinu, plaćaš, potpišeš ugovor s njima i plaćaš ih mjesečno bubniću 10.000 eura i onda kad tebi treba nešto, ti se obratiš njima. Ti kažeš, meni treba livonogi stoper koji može voditi igru i koji je dobar u skoku. To je profil koji meni treba, onda tamo ti programeri izlistaju nekakvu bazu imena i onda ako je to ime recimo, ne znam, evo, Prpić iz Hajduka, to je kao na mom području, ili Mato Neretljak, dobiješ na papir i kažeš ti sad 5 utakmica, 8, 10, 15, koliko treba, radiš to. I sad, kako izgleda tipičan dan? Nemaš tipičnog dana, nekad mjesec dana ne radiš ništa, samo sviraš kurcu da prostiš i to je to. A nekad, kad krenu ti prelazni rokovi, goriš. Znam dosta ljudi koji su često govorili o analitičarima, oni ništa ne rade, mi je taj posao, dobivaju novce bez veze i tako dalje. Naravno, svačiji posao je jednostavniji i svakome je lakši posao, da? Tako je, trešnje su uvijek sleđe u susjeda. Nakon toga si se odlučio u novinarstvo, ili tako? Nije lako danas biti novinar, odnosno steći povjerenje javnosti, jel? To ti ja vam reći bilo negdje paralelno, jer kako sam to počeo raditi, to je bilo honorarno. Ja sam študirao zapravo. To je bilo honorarno i mene je Holiga zvao, jer mi smo imali tada, to je bio blog, general poslije bitke, gdje smo mi objavljivali nekakve taktičke analize, što je stvarno bilo iz ove perspektive danas, to je bilo ne long read, nego užasno long read, to je bilo po 100 stranica teksta i slika bi bilo. Iz ove perspektive užasno neefikasno i blesavo. Svaki je početak težak, evo i naš, nadam se da nije toliko težak. Nije toliko težak, znaš, ti opet imaš neko, vidio si kako to izgleda. Mi nismo vidjeli, mi smo to nabacivali kako je nama palo na pamet, ali smo zainteresirali neke ljude. Ja sam zapravo preko toga dobio posao u Onseu, u toj analitičkoj firmi, i preko toga me Holiga zvao da dođem na Telesport, Telegram tada, pa Telesport kasnije, di, kažem, čovjek me zvao, ja sam bio pri kraju faksa, već sam odlučio da to neću raditi i sad, ovo mi je honorarni posao, ne rade mi se više sezona, ne nosi mi se tacna više. I onda je bilo relativno laganje posao kad ti nešto ide. Znaš, nije sad da je... tacne 12 sati dnevno. I to je lagano kad ti ide, znaš, ali... može ići jedan period. Ali se zasitiš, a ovo te opet neko plaća da gledaš balu. I puno je manja odgovornost nego recimo rad u klubu. Odnosno odgovornost, puno je manji stres. Pa da, ti tu nemaš neku odgovornost, odnosno ti si tu... Ne utječeš na nikoga. Tako je, ti si tu samo da baciš neki komentar, eto. Da daš neki drugačiji ili jasni ili manje jasan pogled na nešto što se dogodilo. Ali kažem, vodio si makar ove lokalne ekipe. Znaš, kad radiš u nogometu, nogomet je nevjerovatan stres.
nogomet i ko analitičar, i ko treneri, i ko pomoćni trener, i vjerojatno ko igrač, to je ogroman stres. Je, i kad radiš na ovoj amaterskoj, najnižoj razini, postoji stres. A ovo nije stres i to je meni ono što mi se odmah svidjelo. Normalno da nije bio lagan početak. Meni kad je kolega došao, pa sam rekao, ok, može, napisat ću par tekstova, a meni govori, meni treba par tekstova. Ne treba 5 tekstova svaki tjedan. Rekao, čemu kume? Što ti imam reći u 5 stvari? Ne, ti to možeš, ovako, napravit ćemo prvih mjesec dana, ćemo te platiti koliko smo se dogovorili, kada ćeš mi napisati svih 20, pa ako ti ne budeš mogao, ako ti bude previše, kao, ok. Ali, potrudi se da imaš 5 tema svaki tjedan. I ja sam sad ponudio tih nekih 5 tema. Prvi tjedan, pa je to dobro prošlo, pa 5 drugi, pa 5 treći, pa 5 četvrti, onda smo sili rekli, ok, to je malo previše, ajmo spustiti malo broj, pa smo spustili malo broj i došli smo do toga da, evo, već koju 7. ili 8. godinu ja radim taj isti posao. A kažem, kad je on meni rekao prvi 5 tema tjedno, brate, 5 tema. Meni prvi zvučni tvoj tekst je o Niki Kovaču, kad je preuzeo Antrakt, ako se ne varam. Ne, tipa nešto glasilo kao da ne može dobiti ništa s tim, tako nešto. On ga je preuzeo kad su ispadali iz lige. Na kraju stvari to je bila oskočna daska, ali to je bilo i malo. Koliko je to? 6-7 godina. Da. To je početak. Mislim, nije sami početak, ja sam i prije toga sam radio, ali da, to je neka 2017. 18. Tada si meni, u stvari, tada sam tada doživio, ka novinara. Znaš šta, puno toga ispadne drugačije nego šta si misli, znaš, puno toga ispadne drugačije. Ne idem se referirati na tekst nego... Puno toga ispadne drugačije, a znaš šta je meni oduvijek mi je išlo? Da ti kad nešto fališ, kad se vratim sad, mogu naći neku logičnu, jasnu argumentaciju. I to je zapravo ono što je meni pomoglo da ja stvarno to radim i da živim od toga i da što se reka izgradiš neko ime. Ti napišeš, moja najveća glupost koju sam napisao je bila da Salah u Liverpoolu je dobar igrač, vrhunski igrač, ali kao on, koji će vam kurac? Jer Salah u Liverpoolu je tada došao već povijesno dobar napad. Da. I moja teorija je bila, vama ne treba još jedan napadač, vama treba obrambeni. Ja sam mislio da tako spomeni Salaha, kasnije, ja nastavim. I sad, iz ove perspektive ispao si glupan, jel tako? Kako ti ne treba Salah, čovjek najbolji, možda će završiti karijeru kod najbolji igrač Liverpoola svih vremena. Moguće. Znaš, kako ti ne treba? Ali onda opet kad gledaš suštinu, nije poanta je li Salah, niko vjerojatno tada nije očekivao da će on zabiti 300 plus golova za klub. Ja prvi nisam. Znači niko nije, nego je bila poanta teksta, danas kad ga ponovo čitaš, bila je poanta teksta šta njima treba. Njima treba stoper. I onda se pokazalo kad je iduće godine došao Van Dijk, da ti on podiga i Salaha i sve ispred njih. Znači, nekakva argumentacija ti stoji. I to je suština u svakom poslu ćeš raditi greške, u svakom poslu ćeš imati krive pretpostavke. Sad ne može tih krivih pretpostavki biti više nego točnih, onda ti nešto nije dobro. Onda nešto nije dobro. Znači, treba biti puno više točnih nego krivih. Ali čak i kad napraviš tu neku krivu pretpostavku, moraš imati neku logiku iza toga. I to mislim da je dosta teško mladim dečkima koji ulaze u taj posao. Mislim da je teško to sebi predočiti. Oni traže da budu u pravu, a teško se mire s tim da ne možeš uvijek biti u pravu. Ali možeš uvijek imati argumente. Odnosno ne možeš, moraš. Ali teško je te argumente kad pogriješiš, recimo u slučaju Salaha, prosječnom čitatelju, gledatelju, pojasni zašto si ti... Mislim, Ni ne želi, pa sad to ti kažem. A što se tiče Salaha, to ćemo kasnije nešto takne Lige petice, a evo da sad spomene, meni je Salah isto bio sezonu top je sezona, i on sljedeću već očekuje nekakav pad. Konstantno ima neki osjećaj da će past. Pa ima sad prošlu sezonu neku, ajmo reći, oscilacija. Pa nisam očekivao apsolutno ništa od njega, opet nijednu sezonu ne očekujem baš nešto. I on svako isporu. Znači,
konstantna je igrač, možda najkonstantniji u zadnjih. Ti kad pogledaš njegove brojke, to je suludo šta on radi. Dobro, ništa, možemo sad malo na HNL prič, aktualne teme, odnosno to svakoga zanima. Hajduk, Rijeka, Dinamo. Koga bi izdvojio? Ne znam šta bi ti rekao. Koga bi izdvojio kao favorita? A ja mislim da je Dinamo i dalje favorit, jer jednostavno ti imaš i igrače, imaš i dubinu, imaš sad puno ozljeda, ali opet ti u trećoj, četvrtoj sami imaš kvalitetu, šta ravno ni Hajduk ni Rijeka nemaju, a imaš i nešto za infrastrukturu. To da, evo, možeš kupiti Galešića za 3 milijuna. Na račun nekih starih odnosa. Pa da nisi kupio Galešića, vjerojatno mi kupio Nekića iz Varaždina isto za sitniš. A šta recimo, ni Hajduk ni Rijeka nemaju na taj. Ma čak i da mogu priuštiti, ne mogu dobiti tako povoljan odnos u razgovoru. Jasno. Znači ja čak ne govorim o suđenju, ja ne govorim čisto o odnosima koji su stvoreni u hrvatskom nogometu. Prošle godine si imao one pečate na kako se zove. Na to, je li podržavamo sudačku organizaciju, ne podržavamo. Pa si ti dobio 7 pečata, bez problema. Da. I niko se nije brinio kakvu poruku šalje i svrstava li se na nečiju stranu. I to kad kažem infrastruktura, ti odnosi koji su tu, to nije zanemarivo. To se stvaralo 20 plus godina i ne može propast za jedno lito. Za jedno lito, slažem se. I to isto prednost koja se mora uzeti u obzir. A što se tiče te sudačkih, ne znam kako ću se izjasniti, eksperata, mislim jasno je svima, to da se ne vraćamo sad te razne ispričane priče, ali ja mislim da tu isto ima dosta nenamjernih pogrešaka, ali uspoređujući recimo sa ostalim ligama, isto su suci skloni kardinalnim pogreškama, ništa manje nego kod nas. Jednostavno nije lako ni suditi utakmicu današnjem ritmu. Nije lako suditi, ali imaš tu razinu i povjerenja, a i razinu nekakve strukture u toj piramidi sudača. Ja se uvijek vraćam na prošlu sezonu, na Duju Strukana, koji u tom trenutku na početku sezone nego u tom trenutku naš najbolji sudac. Ima prednost što ne sudi Hajduku, da se ne lažemo, to je puno manje pritiska u životu. Znaš, puno ti je lakše. Slažem se. Ali u tom trenutku najbolji po formi 2 godine, nema grešaka, nema ništa. Dogodi se ona situacija, ako se sjećaš kad sudi crveni karton Lokomotiva na Kranjčevićevoj. Crveni karton, on ga sudi izravno, VAR ga zove. To protiv Rijeke možda? Ja mislim da. On sudi crveni karton, VAR ga zove da provjeri. On provjerava crveni karton, zaključi da je bio, da mene pitaš, meni je to 50-50, ja bi ga sudio jer ne volim te startove punim kolpom, pa šta bude. Da. Neko drugi ga možda ne bi sudio, ali svakako nije kardinalna greška, to je 50-50 odluka. On je iza toga kažnjen sa 4 utakmice nesuđenja, onda još iza toga 2 kola, kad je istekla suspenzija, 2 kola još nije dobio utakmicu. Nije pozvan na suđenje. To je 6 tjedana, nisu te novci ne znam koliko veliki. Mi tu pričamo o nekakvim naknadama. Koliko? 300, 400, 500, 600 eura, neko sad su skočile malo te naknade, ali ajde. Nek pričamo 500 eura. Ali mi pričamo o čovjeku kojem je to izvor prihoda. On je uračunao u svom nekakvom kućnom budžetu, ja ću ovu sezonu sudi 20 utakmica, to je po 500 eura svaka, to je 10.000 eura. Ja sam, diga kredit, uređujem kat, ne znam šta čovjek radi, ali on to uračun. I kad je on kažnjen time, njemu je poslana poruka, sudit ćeš onako kako ti VAR kaže. I ja nekako kad gledam, opet,
puno manje se emotivno vezan jer tu nema Hajduka, on ne sudi. Jasno. Ali kad gledaš, njegova forma od tog trenutka je u konstantnom padu. Ti si njemu poslao poruku da ne vjeruješ u ono šta radi i da se on mora prilagoditi tebi, a ne ti njemu ko najbolji. Je li ima među sucima koji su povlašteniji, sigurno da ima, koji može napraviti malo veći propust, a kazna dosta manja? Normalno da ima, zato ti kažem, mi kad pričamo o sucima, suci griješ, sjećaš se ono Liverpool Arsenala, kad nije sudio offside, nije vidio u kameri ovog čovjeka koji je bio, kao nije trebao biti offside jer je jedan na drugoj strani s terena zaostao, on nije gledao, on gleda ovaj greška se dogodila, znaš šta su rekli, falili smo, jebika. Falili smo, događa se, idemo dalje. A ovdje nemaš, falili smo, ovdje nemaš, greške se događaju, ovdje imaš štićenje onih koje treba štitit, a svima drugima šalješ neku poruku. I zato je si neko od nas suđenje puno veći problem nego negdje van. Jer čitava ta piramida je prilično ukaljana greškama i ne samo greškama, nego i potezima. Van terena. Potezima koji su vukli, tako da teško je vjerovati u to suđenje. Dobro, možemo malo se dotakne sa ovih transfera aktualnih, što se tiče Hajduka, Dinama, Rijeka, neka se imena vrte, spominju, ti si tu sigurno informiraniji. Jesam, ali znaš šta ti ljudi isto onako dosta brkaju. Valjda misle da se ti transferi dogovaraju mjeseci, neki jesu. I neki jesu, ali većina... Kod nas javno da nije to baš slučaj. Ma ne samo ni kod nas, nego svugdje na svijetu ti je to, većina toga ti imaš sad neku listu od 20 imena, ovo što je sam radio, ti spremiš čovjeku listu od XY imena, 20, i on uzme, tamo neki sportski direktor to ovako malo provrti i gleda njega. Nazove, provjeri kakav je dečko, dobar dečko, ponaša se korektno, ok, njega. I onda se to zatvori u jedno popodne ili se ne zatvori. Tako da mislim da to dosta ljudi brkaju, što misle sad, ajmo reći da će Hajduk nekoga dovesti kroz 10 dana. Kolike su šanse za Šeju? Pa nemam pojma, stvarno mislim. U ovom trenutku znam da ne pregovaraju sad u ovom trenutku kad mi snimamo. A dok ovo izađe van, možda će čovjek već biti u Hajduka. Znači, za 10 dana ti može neko doći u Hajduk, čovjek za koji trenutno nijedan skaut, sportski direktor i trener nisu čuli u klubu. Jer će ga neko doći predložiti, u jedan dan će se to pogledat, shvatit će da drži vodu i završit će se. To tako funkcionira skoro svugdje. Znam, zato ima puno promašaja i frustracija na tribinama. Neizbježno, jednostavno neizbježno. Ti kad pogledaš, Eden Hazard dođe u Real. I čovjek se raspadne, On je došao raspadnu tamo. A ko je sad očekivao kad su joj dali 100 milijuna za njega da će dobiti mene? Niko. Ja bio možda i korisniji. Da su to bili problem blagdani, šta je bilo? Sve je bio problem, odmori, blagdani, sve. Dobro, dobio sam jedan upit, a i mene zanima, znači, kako vidiš sada HNL u odnosu na druge bliže nama lige, tipa neke susjedne lige, ne uspoređiva sa ligama petica? Ja mislim da mi tu moramo odvojiti dvije teme. Prvo je HNL sam po sebi. HNL sam po sebi je sad puno bolji nego što je bio prije 10 ili više godina. Ili bolji igrački ili infrastrukturno? Infrastrukturno je. Infrastrukturno ti si prije 10 godina nekih. Ali kad pričam prije 10 godina, znači ljudi zamišljaju u glavi 2000-tu. Ne, prije 10 godina je 2015. 2015. kad sam već debelo radio u tom balunu. Ja kao novinar sam imao veću plaću nego pojedini igrači u ligi. I ja sam svoju plaću dobivao iz mjeseca u mjesec, oni nisu. Nisu, još su bili natjeralici od strane države. O tome ti pričam, to danas ne postoji. I hvala Bogu da ne postoji. Dobro, tu se slažemo. To je neka razina koju svi postoji, znači nije infrastruktura samo kakav je teren, koliko kažemo infrastruktura, sve, znači to je nešto što stvarno se podiglo i što je odlična stvar za hrvatski balun, jer
i diže se i kvaliteta i motivacija za rad neko kvalitetni igrači zvan, nisi. Znači, to kad uspoređuješ HNL s HNL-om, napravljen je iskorak. Ali ono što mene muči i što stvarno mislim da je veliki problem za nas, da su zemlje u tom nekom susjedstvu, ja tu gledam najprije Mađarsku, Sloveniju, Češku, Slovačku, pogotovo Austriju. To je 6 liga koje sam ja radio između ostalih, HNL i tih 6, sve su napravili veći iskorak nego mi. I to je ono što mene muči. Napravili su bolji organizacijski iskorak, imaju jasniju viziju kako se treba razvijati balun, klubovi su uložili sami u sebe puno, to ja jako zamjeram našim klubovima. Evo, imaš sad situaciju, porastati ovaj budžet za TV pravo. Šta je problem ako si dobio 1,5 milijuna ili 2, uzeti 100.000 eura i sanirati travnjak? Nemoj uvijek čekati da ti neko drugi dođe. Sad će nama HNS, jedan put je napravio, sad mora opet. Daj grad, daj država, daj ovo, daj. Država oduradi nešto, znaš, uvijek daj neko Jure, daj Stipe, daj Mate, uleti uvijek. To je ono što recimo vani je puno viša razina. Ja kad gledam isto ljude koji rade, danas svaki klub ima po nekoliko kondicijskih trenera, svaki klub ima video analitičar. Prije 10 godina ti si u samom Dinamu imao video analitičar. Danas je to postao standard, ali onda gledaš šta Europa radi. Gledaš da je u Češkoj standard da ne samo jedan video analitičar, imaš video analitičara, imaš analitički odjel, 2, 3... Opet kad znači. Uvatimo nešto, ali kad smo uvatili već lagano smo gubiš koraka. Evo, uzmeš Šturm iz Graca, oni su sad prvaci Austrije, ja to gledam iz perspektive Hajduka primarno. Oni su pobjedili Red Bull Salzburg prošle godine, ove godine su opet prvi, igraju Ligu prvaka, tamo su koliko toliko konkurentni, dobri su. Imaju neki vodiča. Imaju nešto, prodali su igrače za 15 milijuna, gotovog igrača, znači igrača 22-3 godine su prodali za 15 milijuna prošle godine, sad su opet uložili neke novce. Ja sam bio kod njih u klubu, oni imaju kamp, bla, ali oni imaju 19 zaposlenih ljudi u analitičkim odjelima na svim razinama kluba. Znači oni imaju analitički odjel za kondicijsku pripremu, gdje oni gledaju naše GPS-ove, imaju za juniore, imaju za seniore, imaju za skaute, imaju data neke posebne programe. Ti u AZ Alkmaru, isto sam bio tamo, ti tamo imaš one VR naočale, uđeš u neki teren i sad oni ti daju podražaj vizualni i ti tamo reagiraš. To je program koji košta više od 700.000 eura. Zamisli da neko u nas kaže, mi ćemo uložiti 700.000 eura godišnje u nešto. Da, ali će ti vamo, ostaćeš kratak za struju plati, recimo. Mi smo sad rekli AZ Alkmaar, ajde, to je već Belgija, Nizozemska, to je već vrlo blizu Engleske. B razina. Tako je, ali za 3 godine ćeš ti to imati u Češkoj, a nećeš u Hrvatskoj za 10. Da. Dobio sam ja upit isto za omladinske škole, pa ćemo i to malo proći. Kakav je rad u tim omladinskim školama, u HNL-u, klubovima, kasnije ćemo se referirati malo o Hajduku priča, pa i njihovu školu spomenuti. Ja smatram da tu se ne radi dovoljno dobro s pedagoške strane, psihološke strane sa tim dječacima, dicom. Ja slažem s to, ja imam iskustvo godinu i nešto dana rada u Rudešu, kadeti pa juniori, gdje su oni prva liga, gdje smo mi igrali protiv Hajduka, protiv Dinama. Ti kad gledaš te naše junior, prvo kadetska liga, ali mislim da je pionirska liga pre rano za takve podražaje koje se daju toj dici. To su dica od 13, 14, 15 godina. Frustracije tako mladoj dobi. I ti dicu kad staviš u nekakvu takvu ligu, gdje imaš ovih par top klubova koji već kupe dicu sa 8, 9, 10 godina, onda imaš veliku razliku u kvaliteti. Ti dicu već od neke
13. godine učiš da se spusti u blok i da se samo brani, da 90 minuta utakmice ne priđeš centar. To mi je fascinantno. I onda se zapitaš kakvog to smisla ima. Pa daj im bar do te 16. da igraju balon koliko toliko, pa onda... Neki pokušavaju graditi već ime preko tih neke Pa je. pionira, a imam osjećaj ti stručnjaci da su slučajni stručnjaci u tim nižim, odnosno ajde, probaj ti. Znaš šta ima? Ne. Ima tu stvarno... Ne mogu reći svi, nego govorim ovako. Ima tu stvarno i divnih ljudi, i ljudi koji sam upoznao i s kojima surađiva i koji su stvarno ono kad ti pogledaš i koliko ulažu u sebe i sve, ali opet ti se svodi na najbitniju stvar u toj priči, to su novci. Šta ja znam, evo, ok, makni Hajduk i Dinamo, ali uzme već Rijeku i Osijek. Tamo trener juniora ima 1000 eura. Ja sam plaćeniji od njega. Moj stres level je 0. Da, za razliku od koji... I sad, znaš, ja isto se nisam velik susreta s tim. A znaš, on kažu, uzeo je novce, pa normalno da će uzeti novce. Daj mu ti Pošto novce. ih nema. Daj mu ti novce, pa neće uzimati sa strane. Ali kao uzeo od menadžera, uzeo je od čače, uzeo je od ovog, uzeo od... Ja se s tim stvarno nisam toliko susreta i znam slučaj gdje je bilo, ali mislim da se to debelo pretjeruje kad se stvaraju alibiju, igra igra onaj zato što je platio, moj ne igra, mislim da se to debelo pretjeruje. Ja mislim da je i to danas na jako nižim granama nego što je to bilo prije 20 godina, ali ostalo je i dalje u posvijesti ljudi. Ali kažem ti, neće niko uzeti novce ako ga platiš. I onda sad dođeš do to nekog apsurda da klub koji ima 12 ili 15 milijuna eura godišnjeg budžeta, koji troši na, ne znam, 17. ili 20. igrača u ekipi seniorskoj troši 300.000, njemu je teško dati treneru juniora 20.000 godišnje. Taj trener juniora radi za 10.000 jer mu ona 2 letnja mjeseca ne plati. I onda sad ti očekuješ da taj čovjek šta ulaže u sebe, da... To je sulud. Mislim da je to najveći problem kad pričam o tim mladim kategorijama, koliko se malo ulaže u tu struku. Normalno da ti tu imaš i moraš imat bazu ljudi koja će volontirati. Ja sam prvi, ja sam išao na licencu, pa iza licence moraš odraditi praksu, pa se meni... imaš licencu C? Ja imam C, nisam upisao B još, ne vidim se u tome, ali stekao sam uvjete, odradio sam C i kažem, to stažiranje, s tom mora biti 3 mjeseca, ja sam ostao skoro 1.5 godinu, jer upozna se ljude čiji ti se projekt svidio, to te privuklo i praktički si ostao volontirati. Manje više si ostao volontirati, jer učiš. Tako je. Kužiš, igraš protiv Hajduka, protiv Dinama, protiv ljudi koji danas pride milijune. Igra si protiv njih, zanimljivo ti je to. To je nešto što ne možeš kupiti, ne možeš naći, to moraš doživjeti. Tako da iz te perspektive uvijek ćeš imati tu bazu onih koji su zainteresirani za rad i ne znam, na faksima, DIF-ovi, u Zagreb, Split, pedagoški fakulteti. Imaš bazu ljudi koji je spremno uložiti svoje vrijeme. Ali ta baza ljudi treba mentor, treba neko ko će ga voditi, ko će mu pokazati. Ako to ko treba voditi druge plaća 600 ili 800 eura, onda zašto bi to sebi radio, zašto ne bi trenirao dicu negdje sa strane bez veze i usput radio nešto. Tako, ima opet neku kapljicu sa strane i to je to. Dobro, možemo se sad pribaciti malo Hajduk, isto možemo krenuti od tih mlađih kategorija, pa ima se isto upit za Hajdukove te kadete, pionire, juniore, ove niže. Tipa meni nije jasno kako u Hajduku jedan tako klub koji je, nemamo reći, nego to je vrhunski profesionalni klub. Ima mana. Svaki drugi, ali da. Ovo sam mislio što ću baciti vrhunski ili ne. Ali sažaj priče, to je top 100 klubova u Europi, organizacijski. Tako, eto. Znači, a i možemo uključiti ovo vrhunski, svi su mi Hajdukovci i svi mi volimo Hajduk na jedan poseban način, ali ove propuste i neke stvari treba jasno i glasno, ja mislim, govoriti. Meni nije jasno kako, recimo, jedan klub, takav klub, kroz 5-6 godina
ne obrati se školi, niti jedno, znači nema nikakve komunikacije. Postoje slučajevi godinu, 2 dana trener ne priča uopće sa roditeljima. Evo jedna situacija, učenik kaže ne znam hoće li ići na izlet, jer ako izgubimo utakmicu, trener nas neće pustiti. To je poraz školstva. To je poraz ovoga što si ti rekao, pedagogije. Pedagogije, pa to, da. I je još jedan od velikih problema, a opet se nastaje na ovom da ta dica već u pionirima igraju nacionalnu ligu. Tražiš previše profesionalizma od dice. Ne nudiš im razvojnu komponentu, nego odmah tražiš rezultatsku, tražiš profesionalnu. Super, moraš im dati neke okvire naravno. Ali ti moraš shvatiti da je to najprije nekakva, da nisu profesionalci, da je to razvojna priča. Tako da je nešto možeš razvijati, kao osobu, kao igrača. Prvo ko osobu. Tako je. Ti imaš ne znam koliko primjera, ti imaš top igrače već u juniorima, odnosno u juniorima. Imaš top igrače, top talente, ljude, dicu koja već imaju ponude izvan. I onda se nešto dogodi. Ostaje ga cura. Ja iz prve ruke ti pričam. Ostavi ga cura. Nema ga. 2 mjeseca on ne može ništa. 2 mjeseca dečko koji je bio jedan od najboljih juniora lige, nakon što je ostala cura, ne može ništa. On u tom trenutku ima ponude iz Italije na tada i njemu nevjerovatno 10... znala za ponudu. 10.000 eura mjesečno se nudi. Danas taj dečko uopće ne igra balu. Jer je izgubio to 2-3 mjeseca tu. Taj prelaz, a to je uglavnom težak taj prelaz iz ovih nižih u senior, odnosno profesionalni nogomet. Dobro. Ništa, idemo sad na prvu ekipu, trener Gattuso. Nije se možda očekivala ova situacija na tablici, prije svega što je malo ko nada se da će Dinamo imati toliko kikseva, ali Pa ja mislim da što si rekao, očekivali smo možda da će Hajduk imati 35-36 bodova, ali nije se očekivalo da će to biti dosta za prvo mjesto. Ja sam očekivao da će Gattuso uvesti reda, nisam očekivao da će stvoriti neku bajnu igru, gledajući Valenciju, Marseille, Napoli, tako, ne možeš reći da on nema nešto u sebi, ali nisam očekivao baš da će sad biti neka rapsodija, ali nisam ni ovako očekivao da će napraviti nekakav baš timski duh. Koliko je to sad zbilja tako, prema vani, što mi vidimo koliko je zaista u ekipi taka nekakva, reći, kako se sinergija je, odnosno privlačnost između njih, odnosno simpatije gaje svi jedan prema drugom i koliko je sad to zaista tako, nadam se da je tako, jel? Ja mislim ti to sve debelo precijenjeno i kad se priča i o Hajduku i o drugim klubovima. Kad mi pričamo o najobičnijom razredu, ekipi, amaterskoj, bilo kad imaš 15 ljudi, imaš 2 klana, najmanje. Neizbježno je. Svjestan sam. Neizbježno. Iz iskustva. Neizbježno je ne možeš izbjeći to. Gattuso je napravio, znači to za Hajduk i sad vridi, da tu isto imaš neke klanove i neke netrpeljivosti koje su možda spuštene na razinu niže. Da, možda sad rezultat malo to. Ali činjenica je da je Gattuso iznad svih. Da je Gattuso se nametnio nekom svom i energijom, i karizmom, i autoritetom. Prvo ime, onda na imene sve ostalo. Meni neke stvari koje su im pričali i igrači i ljudi koji rade u klubu, način na kom komunicira, način na koji to pošaljete u kurac pa te zagrli za 2 minute. Jednostavno karizmatičan i privlači ljude sebi, vole ga. Našeg mentaliteta. I to, to je Kalabrija, to je tu negdje i kulturom i mentalitetom, što si rekao, to je jednostavno čovjek je uspio napraviti nešto što je Hajduku tribalo, jer ti si ima recimo Leku koji je bio isto autoritet. Ipak kapetan Hajduka, većina tih igrača je odrastala gledajući njega kako igra u Hajduku. Vjerojatno komunikacija njegova je bila malo ali on je došao,
on je došao sa nekakvim stavom, ja sam sad tu, ja sam glavni i bit će po mom. Napravo ima nekakav zid, razmak. Tako. To nema, ovaj potira igrača pa ga vrati nazad. Pa ne znam, bilo je sa Hiti prvi, pa sad Šarlija. On te potira i onda te sljedeću stavi u prvih 11. Pa to mi je okej. Pa je, ali to ne može svako. Imaš, evo recimo, Bjelicu, on potira Maja i on prikrižen za njega dok je god živ. A zašto? Falio je čovjek, je li se ponaša glupo? Maja ima novu priliku. Sad, samo je svalio. Ja sam se zanadio smjenom Bjelice i onda Cannavaro, nisam puno ni popratio, da budem iskren, ali sam se pojavio Cannavaro i bio sam iznenađen. Šta Cannavaro može donijeti Dinamo? A mislim da može donijeti nekakav novi početak, jer sad je ova ekipa puno drugačija. Ona se kroz zadnje 2 sezone puno minjala u odnosu na ono prije. Prije Neon Bjelice kada je došao 2018. On je sastavio ekipu i ta ekipa je u kontinuitetu klapala do 2023. 2024. Nek ti bude do prije godinu dana. I onda se to počelo lagano. Jedan odlazak, drugi odlazak. Ne osjetiš jedan odlazak, ne osjetiš dva. Slabo si to popratilo sa strane. I onda i ti igrači koji si dovodio, teško je Dinamo je dovodio i ove naše igrače, ljudi su to zaboravili. Da Dinamo plaća za Denije Juriće, da je Dinamo Čabraja. Nije to baš uvijek funkcionira. Pa slažem se da nije uvijek. I onda sad se zamjeri što je doveo strance. Ali stranac kad si je ti doveo, to je nešto drugačija ekipa. To je, ti kad dovedeš domaći igrače, taj domaći igrač opet ima dozu respekta prema recimo Petkoviću. I Petković se sprda na treningu i kasni i ne dođe na sastanak. I onda Petković dođe i zabije gol Brazilu i kraj priče. Zabij ti ako možeš, ne možeš. Hvala. Stranac to ne doživljava tako. Stranac on nije Bruno Petković napadač reprezentacije, nego on njemu... Konkurencija koja ima povlastice... Ako se on sprdat ću se i ja. Znači, to je nešto di recimo, evo, imaš primjer Hajduka sa Rakitićem. Koji ima neku svoju liderske osobine, ima neku svoju priču za sebe, 400 utakmica Barcelone, kapetan, znaš. I on dođe sa svojih 35 godina, prije treninga je valjanje, zagrijavanje, obavi sve pripreme, trening odradi svaki maksimalno. Mislim, toga je dovelo u prošlosti kroz klubove Barcelone. Tako. I onda to neko gleda i kaže, pa vidi, ako on to radi, ne mogu ja sebi dozvoliti da se zajebava. A onda s druge strane, ako to nemaš, onda ti vrlo lako kola odu nispred. I tu trenera ne možeš ni kriviti na kraju. To sam htio spomeni Rakitića iza Gattusa, pa smo otišli spletom okolnosti na Dinamo. Ja isto mislim da je Raketa donio tu nekakvu mirnoću, profesionalizam, ozbiljnost, tu neku težinu na terenu. Mislim, jasno je da je donio, ali da je prinio na igrače, da su to nekako igrači usvojili, počevši od Livaje pa nadalje, svi nekako imaju drugačiji nekako pristup na terenu. To je bar moje viđenje. Pa ja isto mislim, i kažem ljudi što radi, pa pričamo. Isto moraš znati, u hrvatskom nogometu ozbiljno ili neozbiljno, kako hoćeš, a radi 500 ljudi. Znači, ti tu znaš 80% njih, sad od tih 80% pola te ne može smisliti, ali da ti opet ostane 200 ljudi s kojima si dobar. S kojima možeš popiti kavu. Da imaš 10 ljudi, imat ćeš i onda, sitneš, popiješ kavu, svi su nevjerojatno koliko su impresionirani Rakitić. Koliko je gore na katu imaš dio koji je rezerviran kao za prvu ekipu, ali imaš one prostorije di ova dica, kadeti, pioniri, di, ne znam, pišu domaće radove, znaš, obavljaju za školu, šta imaju, nekoliko njih živi na stadionu. Slabo obavljaju. Nema dana kad on ne dođe se javiti, kad ne pita kako ste momci, šta ima, liti donese onaj quattro sladole, ti detalji.
Da, baš Ti detalji koji recimo Livaj neće pas na pamet, jer nije takav. Ili, ne znam, imaš i drugih kojima to ne nađe, da ne bi ispalo sad, pljujemo po Livaju, neće im pas na pamet. Ovaj to ima u sebi. Ovaj to ima u sebi. Livaja će dat potez. Tako, on je mangup, on nije taj. On će dat potez na terenu. On nije taj, da. Evo što se tiče Livaja, možemo Livaju spomenuti, sad spominjam svakog je tako, da li imamo još neki par temica obraditi, pa to bi otišlo u dosta vremena. Biće još prilika, ja se nadam, neko nedogledno vrijeme da se tu opet nađemo. Livaja često ljudi pričaju da je on valja, on ne bi došao Hajduk, ali mislim činjenica je ta da je čovjek najbolji igrač lige. Da nije, moj pogled na Livaju je taj da Livaja jednostavno ne može biti istrpljen u nekom jačem, većem klubu. Jer Livaja nema, on će napraviti neki potez, ali jednostavno u većim klubovima trebaš biti unutra 100%, to je moje viđenje. Tipovi poput Livaje i Petkovića, možemo i njega ubrojiti tu. I Petkovića ista znači, stvar. To su tipovi koji moraju biti prvi igrači svoje ekipe. I sad postoji niz klubova gdje oni to mogu. Recimo, Livaje je bio u Ajku prvi igrač lige. I osvojio ligu. On bi mogao biti u Turskoj u recimo 5 klubova, 6. Mislio sam sad da on ima tu negdje. Jel može među top 20 klubova na svijetu? Ne može. Jel može među top 30, 40? Ne može. Ne, teško. Onda ti dođe do toga da i Petku i Livaj, razlike između kluba koji bi te mogao platiti, ovo što te plaćaju doma... Niti $500,000 eura. Neke 30%. Neke 30%. A jel ti se isplati bi kući? To nije $500,000. Jel ti se isplati bi kući? Pa da. I to jednog i drugog drži tu i ja mislim da su jedan i drugi daleko od problema za svoje ekipe. A znam da pušu treneri na jednog i na drugog. Pogotovo, dobar sam i sa analitičarima, to na kraju kraja, to su ljudi koji su manje više svi radili s menom u nekom momentu. On kaže, ovaj ne dođe na analizu, pa rekao šta ću mu ti pokazati? Da. Mislim, ja se sprda, normalno da mu ti imaš šta pokazati. Ali teško je radi s njima, ali Livaja je taj nogometaš koji ima tako osjećaj za igru, za prostor, za općenito dobar igrač. Dobar igrač. Reagira u situaciju, u trenutku. Ne trebamo ti prođi vamo, on jednostavno u trenutku, snalazi se vrhunski u svakom trenutku. Tako je. I ti sad kad njega opterećuješ s nekakvim dodatnim stvarima, možeš napraviti kontraproduktivnu stvar, jer on će doći u završnicu umoran, zapuvan, jer si ti od njega tražio jedno ili drugo. A to ti se opet vraćaš na glavnog trenera. Glavni trener je osnova svake ekipe. Slažem se. Znači, ja sam radio u timu ljudi. Ti dođeš na sastanak, ti možeš srati gluposti koliko hoćeš. Nije tvoja odluka. Ti možeš nametati šta god želiš. Nije tvoja odluka. Njegova je. I njegova odluka mora biti da procijeni koliko ćeš dati, koliko ćeš uzeti, koliko ćeš pritegnuti gdje uzde, koliko ćeš mu dati slobodu. I onda kad vidiš, recimo, evo, i ne znam, njega i Petkovića i takve glave, njima moraš da nešto. A opet, on će ti vratiti. Oni su prevaka. On je definitivno Livaja vratio, mislim, pratim Hajduk. Prvi put, ne znam, sa 7 godina, ne znam točno, uglavnom. U zadnje vrijeme nisam, baš, ali ja ne mogu dvojiti boljeg igrača, znači prije mi je Niko Kranjčar pobrao, bio simpatije i tako dalje, Ibričić i tako, ali mislim da Livaja jednostavno Livaja i onda... Ja mislim isto da je ovih zadnjih 20 godina što ja mogu nekako pogledati... Pa ja mogu čak da reći 30 godina. Ja bih rekao da on daleko najveća prevaka. Ja isto definitivno oko toga se mogu složiti i možemo samo čestitati na dosadašnjim igrama. Ništa, sad možemo malo dotaknuti se Liga petica ukratko. Koju ligu preferiraš? Ja mislim da je Engleska najbolja. Ja preferiram Njemačku, ja volim gledati Njemačku ligu, volim gledati Italijansku ligu, ali mislim da je
Premier Liga u ovom trenutku broj 1. I to najzanimljivija, i najkvalitetnija i ono... Sadržajna. Ja sam bio pristaša La Lige, ali La Liga mi je baš... Hoće iko ikad gledat, ne znam... Betis protiv Betis Osasuna. Ja sam to nekad gledao. A sad ću gledat, sad gledam Osasunu kad je Budimir. Gledat ćeš ti i ja, ali znaš, neki normalni čovjek neće. A vidi, Aston Villa i ne znam, Aston Villa i Southampton. Southampton, to će ljudi pogledati. Jednostavno napravljen je show. Ja sam prepostavio da je tebi Premier Liga ko u većini ili najzanimljivija, to srcu šta ti je draže, ali budimo realni, ja općenito ne preferiram engleski nogomet, engleske ekipe, englesku reprezentaciju, da se razumiju. Ali znaš šta, to više nema veze s engleskim nogometom, tako da je okej. Ali moramo im priznat, znači najsadržajniju ligu, ali evo sad dotakao bi se Jurića, eto, pošto je već preuzeo Fenjeraša, slabi su izgledi. A jesu, a mislim, znaš šta ga čeka. To ti je uvijek pričali smo Niki Kovač i Niko Kovač je preuzeo zadnju momčad na tablici. I onda, ako nešto stvoriš, ako stvoriš neki impuls, možeš se dignit, ali veće su ti šanse da nećeš nego da hoćeš. Uvijek. Jer postoji mogućnost da on bude i u drugoj lizi? Mislim da postoji. Mislim da više isto na to možda se tamo formira u tom engleskom nogometu. Da malo sad u prvoj uvati neke konce i da ostaju dobar dan, mislim da bi ga oni ostavili i za drugu. To sam na to... sad, ta njihova druga liga, to je možda i najbolje natjecanje na svijetu. To je ludilo mozga što oni rade. 48 kola, igra svako 3 dana, praktički nemaš treninge. Da, šta si odradio priprema, odradio si. I to je dobar sam sa Stafom Slavena Bilića, pa mi je Danilo pričao, oni su radili 2 puta u Championshipu, kaže. West Ham i West Bromwich. Watford i West Bromwich. Sa West Hamom su bili u prvoj ligi. Tako je. Ali šta kaže? Kaže borimo se, gori smo, drugi, treći, drugi, prvi, drugi. Nema čuda da dođeš ne znam, na 19. klub, da to namaže 4-0 i nikome nije čudno. Jer svaka tamo ekipa ima nešto svoje posebno. Tamo imaš ljude, evo recimo sada, uzet ćemo Jurića, pokopat ćemo ga, pa ćemo reći da je ispao. Imaš Jurića koji igra neki svoj stil nogometa 3-4-3, visoki pressing, a onda imaš nekog tipičnog engleskog trenera 4-4-2, visoki, niski i amo. Neko je diži. Znači imaš toliko različitih stilova, a nemaš se kad uigravat, nemaš kad dogovorit nešto novo, nego ideš iz kola u kolo, onda jedno kolo igraš, ne znam, on meni priča, oni su bili tamo kad je bio Bielsa sa Licu. Igraš protiv Bielse, Licu, na steroidima trče 1000%, 2 minuta kasnije, odnosno 2 dana kasnije igraš protiv ekipe koja ne prijeđe centar cijelu utakmicu. U ovim protiv Lica, ako pribaciš kroz sredinu daš balun, izadeš zicer 1-1, moraš njih 10 mica sa sebe da bi išta napraviti. Tako da ta liga je baš ludilo. Kvaliteta nogometa nije nešto, ali je složit ću se, ali ima 5-6 top ekipa, tako, htio sam te pitat koji ti je klub najdraži u Engleskoj općenito. Općenito je Hajduk, jeli? Općenito je Hajduk, drugi općenito mi je Borussia Dortmund. Dobro. Meni rođak Filip, kad sam bio mali, radio u Wuppertalu i donio mi je dres Matijasa Zamera i to je tako ostalo. A od engleski stvarno nema ništa, nije da sam se vezao. Nemaš emocija. Liverpool je možda draži od drugih, ali ni blizu, recimo, da ga smatram svojim klubom, A htio sam te pitati za igrača, koji bi igrača izdvojio kao najbolji, ali smo ga spomenuli. Mislim da u ovom trenutku nema boljeg od Sala. Tako je, spomenuli smo ga prije vremena. Dobro, sad,
da opet ulazimo u City, zašto je nas posebno... Duga je priča. I nikom zanimljivo. Ako budemo nekom prilikom, uopće samo se bavili tom tematikom, onda ćemo, to će biti specijal. Sad bi malo se prebacio na ostale sportove timske u Hrvatskoj, ukratko. Ne bi opet širio, mene najviše kopka taj rukomet i košarka. Timski sportove, čestitam Zrinki Ljutić, već kad smo kod ostalih sportova, došla je na prvom mjestu u ukupnom poretku, tako svaka čast, nisam ni od nje očekivao sam neki dobar rezultat u slalomu, tako, ali sad neku konstantnu nisam došao očekivati, tako da eto, čestitamo. To su pojedinačni sportovi koji često nama donose neke uspjehe, sreću i tako dalje, ali ovi, ja ne znam kako vratiti košarku, to opet možemo se vratiti na te mlađe uzrase. A on se pomiri da je nikako. Jer kad pogledaš kako balon funkcionira, koji je daleko najveća i baza profesorski, jasno ti je koliko je manje dice općenito. U sportu, da. Koliko je teško aktivirati. Koliko je općenito manje dice. Ja, znači, koliko je teško aktivirati. Onda vidiš koliko imaš, recimo, u nas u osnovu, ja se mogu sjetiti, to sam neki dan smo imali neku priču, ja se mogu sjetiti u osnovnoj školi našoj, kad sam bio osnovan, ne mogu se sjetiti jednog debelog djeteta. Samo vrtim 2 godine stariji, 2 godine mlađi, teško se mogu sjetiti da je neko našao da je bio baš mala šljivica. Da, može se izvući 1-2 primjera, ali nije u suštini ih nije bilo. Tako, nije bila. A danas je 35%, znači 1-3 su pretili, ne punašniji, nego pretili. A lako što su pretili, nego su i, ja bih rekao slobodno, fizički slabije, odnosno imaju neke određene nedostatke. To je ta stvar slabog kretanja. Motorički su jednostavno manje toga prošli nego što su prolazila dica godinama prije. I onda se opet sad vraćamo na sport ko nekakav korektiv, gdje ako ti ne ulažeš u dicu u samom startu, vrtić, rani razredi osnovne škole. Opet ne valja ih previše tetošiti, na sve govori bravo. Mislim, mora se nešto podrazumijevati da kad dite napravi, da on shvati da to je normalno, ne znam, Pišiću, Kakiću, bravo, ne znam, tako dalje. I onda kad si stvorio tu zdravu bazu, možeš razmišljati o profesionalnom sportu. Ja ne vidim način na koji hrvatski rukomet i košarka mogu biti ono što su bili prije 20. Jednostavno nije jasno kako ne možemo izbaciti neke solidne euroligaške igrače košarkaške. Koliko se gubimo u tom nekakvom prosječnom, ne znam, levelu, da se tako izrazim. Imamo 2-3 igrača u NBA, imamo nešto, ima Euroligi nešto, ali onda usporedi sa recimo Srbijom. Slovenija, ali kad se okupimo reprezentaciji, gdje ti vidiš da je jednostavno ta reprezentacija u samom startu, koliko god mi pričali, bio izbornik ona priča nova, skupit ćemo glave, ti odmah vidiš kad izađu na teren da nedostaje tu nešto kvalitete. Prvo nedostaje kvalitete. I to je ono što se moraš pomiriti. Ne možeš pilom ko sikiru nikad. Moraš promijeniti načine i rada. A to je, našim ljudima je to teško prihvatiti. Prije 30 godina si igra s Amerikancima u finalu, a sad igraš sa Bosnom za kvalificira se uopće na europsku, izgubiš. I onda te ispleskaju to Sarajevo. I onda se čudiš kako. A kako? Nemaš bazu, nemaš stručnost, nemaš ulaganje nekakvih novaca da bi stvorio tu piramidu. Jer je bilo, godinama je bilo bitno da Cibona bude u Euroligi, bitno da Zagreb u rukometu igra. Centralizacija, to sve skupi, pogura i tamo balon se tu koliko toliko drži. Kroz se krpa, kroz se napravio, doli temelji su. Tebi je tu u nogometu isto to u psihologiji sporta zove top heavy. Kao ti si godinama stvara neke top igrače, pa se on dogodi. Stvoriš ga, dogodi se, nije ni bitno. Imaš Luku Modrić, imaš ovog, imaš onog. Onda nemaš godinama lijevog beka.
Kako ga nisi stvorio? A zato što ne stvaraš igrače, nego stvorio si sustav u kojem najjači preživljavaju i oni koji prežive, oni su stvarno najjači, a oni koji otpali su, šta sad? Neš plaka za njima, koliko je bilo, ne znam, pleva u košarci, golmana u rukometu, livi bekova, falili su ti godinama. Da. Ti godinama ne možeš stvoriti. Znači, da ne radiš, nego da ti se igrači događaju. Stvorio si, tu kažeš. se složio s tobom, znači puno toga se dogodi, ne da se stvori. Tako, stvorio si sustav gdje ti kažeš nema tog tetošenja. To i sad u nogometu. Treba ga ne opet da napraviš debila od njega, ali da... Trebaš mu dati uvjete nekog razvoja. Tako. A u nas igrači mladi ili se probiju i top su, pa imaš Guardiola, ne znam sad Luku Vuškovića, imaš te i top, ili ti je sljedeći, ne znam, Jera Vrcić koji ne može igrati u Zmijavci. Nema sredine. Ili si se probio ili si izgorio. Nema tog sistematskog rada. Koji bi ti uspjeh hrvatskog sporta izdvojio najviše kao najznačajniji? Timski, pojedinačno i tako dalje. Ja mislim da je drugo mjesto na svijetu najveći uspjeh, jer konkurencija u nogometu je toliko suludo velika da se ništa drugo, ja mislim, ne može usporediti s tom kvalitetom koja je... Ispomenuo si, ja se slažem s tobom, a ispomenuo si, što sam ti spomenuo, kako se često podudaramo olimpijadu protiv Amerikanaca, to mi je uz bok, sama predstava i količina kvalitetnih igrača koja je izašla iz te... Mislim, svi su bili top, znači 10 igrača, 12 igrača top. A koji bi pojedinačnog sportaša ili ovako manje timski sport izdvojio kao... Ja ne znam da se tu po svim nekakvim realnim okvirima izdvajaju braća Sinković. Ja mislim da je kod nas veslanje jako podcijenjeno koliko je to kompetitivan sport u Europi. Da, je koliko je zahtjevan sam sport. Sam po sebi, ali kažem, kolika ti je konkurencija u Europi. Ali ja mislim da je Janica nenadmašna. Da je to stvarno, znači, šta je žena radila... Braća Sinkovići su mi u glavi i Janica Kostelić su mi bili. Ne, ali stvarno ne možeš, evo, spomenuo si Zrinko Ljutić, pa dobar sam sa likom koji je njoj fizio. Pa su onda pričali kao, sad smo se vidjeli prije Božića, ona ti je bila neko vrijeme u Atomic tvornici, promijenili su proizvođača skija, prišli na Atomic, onda su bili u tvornici da tamo njoj kroz 3 dana testiranja uštimaju skije, napravili su nove vezove, nove pancerice po njezinoj nozi, napravili su te skije i sad vidio se njezin stari prije par dana se zahvaljuje tom nekom, ona je 3 dana dobila. Austrijanac, bilo koji u njihovoj reprezentaciji, dobiva mjesece toga. Znači sve. Zato čestitam, znači to je ovaj uspjeh ljuti, znači Janica je... A Janica je praktički od bačve, na onome skija. Ante je slanilo malo. I to je to. Dobro, eto, ukratko smo prošli to, još bi se ovako malo kroz 2-3 minute dotaka lokalne naše sredine, odnosno našeg MNK-a Kučiće, ti si voditelj. Naslijedio sam te. Imaš dobru podlogu da uigran tim, pa samo ukratko, kakva je perspektiva, budućnost, odnosno šta će se zakoluta sa MNK-om? Ne znam šta će zakoluta. Meni je od starta tu bitlo i kad se to pokretalo i kad su bili ti prvi, meni je bilo da neka lokalna zajednica, što si reka, ima nešto svoje. Ja znam kad sam bio dite, ja sam se 16, 17, 18 godina igra, imao sam da igrat. Da. I onda se to ugasilo na jedno kratko vrijeme, onda ovi što su došli godinu, 2, 3 iza mene, nisu imali da igrat. Onda se onda to je bilo kasnije i pokušaja se to revitalizira, ali ništa nije bilo ajmo reći,
da je bio neki sustav, da si posložio to se malo izbrisao, ja sam bio tada prišao u Grum, ne znam gdje sam igrao te 3-4 sezone, ali problem je isto nama nove generacije koji... Vidi, dice će uvijek biti. Nije ni iz tvoje generacije nije bilo 5 igrača, nije ni iz moje. Iz Vukine je, ajde, njih je bilo puno, ali evo, imaš sad situaciju da ja kad gledam, šta je bitno? Bitno je da mi ovo sad iduću polusezonu, da mali Luka Srećkin dođe, ne igra, ne, da bude tu, da upozna, da se zainteresira, da bude dio ekipe, pa onda za 2 godine će doći neko drugi i treći. Mi bazu tih mladih, a ne samo igrača, dobrih momaka imamo. Znaš, to su 2000, to 2001, 2002, 2003. Ne, ja govorim sad osnovna škola. Znači kao ovdje da imamo sad tu par igrača. Ja? Stvarat ćemo. Daj dici nešto, dica će se zainteresirati. Ovo lito smo imali ovaj kamp gore, došlo je 40 dice. Za veliki broj dice, da nije bilo takvih nekih stvari, ne bi vjerojatno otišli nikad na neki turnir, izgubili bi se put. A ako im ti nešto ponudiš, možda će se uvatiti. Neće se od njih 40 uvatiti. 5 hoće. Slažem se. Onda ti na tih 5 top 5 gradiš idućih 5. I bitno je kad, ne znam, dođe moje dite, dođe tvoje dite, da ima nekoga koji tu, Stipe, koji je tu 10 godina i da ga privati kao što su privatili njega. To su bitne stvari. To je, slažem se. Hoćeš biti 3. ili 7. Zato sam insistirao na tebi, još si ti veliki stručnjak, nego sam znao da ćeš biti 100% unutra i da ćeš, majice izlaze, novi dresovi, tako dalje. Stavit ćemo web shop. Majicu, ja nisam dobio majicu, evo sad. Stavit ćemo web shop pomalo. Možemo se change. Pa ću ja voditi emisiju o toj majici, ti ćeš gostovati u ovoj majici, malo da ja promoviram MNK, ti promoviraš Besidu i to je to. Ništa, dotakli smo se koliko smo mogli na brzinu tema, prošlo je više od sat vremena, pokušali smo približiti Mihu kao gosta, kao novinara, kao analitičara, kao normalnu osobu, možemo reći. Lipo stavio novo navodnike na ovo normalno. I obuhvatiti neke opće teme, pa ćemo možda u nekom budućem podcastu specijale možda napraviti nešto detaljno, obraditi neki klub, trenera, nešto, mada ja nisam pobornik da isključivo pričamo o jednom igraču, o jednom klubu, pokušamo biti široki, zanimljivi, šta više možemo od nas. I ništa, ja bih se zahvalio gledateljima, ako vam se ovo svidjelo, ako nas podržavate, ništa, kliknite sviđalicu, to mi je drag izraz, sviđalicu, i budite pozdravljeni. Ali prije nego što se skroz oprostimo, svaki naš gost, to je sad iznenađenje, mora zasvirati na jednom instrumentu. Glupo reći mora, ali izgleda da mora. Poželjno, da. Pa evo, Miho, ti očito nisi ima prilike izabrati instrument, da si ga dobio u ruke, a ovo ti je najjednostavniji. Učio si u osnovnoj školi, kako ideđo. Tako. Ništa, imaš 10 sekundi odjaviti špicu i to je to. Ništa ljudi, to je to. Pratite podcast Besedu, dajte podršku momcima i mi ćemo se vidjeti neki drugi put. Pozdrav. Ćao.